Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan na Melba, adinan inlanad, ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Adda agar aram kanyak, ngem awan panagayat ko kenkwana. Nupay kasta, sinong batak lata, gaputa na singpet, abaro. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Melba. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Apay ka di nga da ka manin. Umay kayo like ka ni tinatang. At to'y Idisum dita. Kat pumanaw kan. Unay kamatan. Kasla di na kayat ang makita. Talaga adi ka kaya't ang makita, Jerry. O ala, inak nga rodan. Inyagan ka lang tinatang. Ingkan, kat di ka nagsubsublipay. Unay matan ti panagsasaom ka ni Jerry, Melba. Inabog mo akas layop. Masurunak nga mintatang. Kanayon nga umay dito'y balay. Anya nga raud, kat kayan ayat mo maet. Kasla kayat kon nga i-break. Anya, kaano lang asinong batam. Ita, i-break maun. Kasla saan ko gayam nga ay ayatan, tata? Ay na, nasingpat abaro ni Jerry. Kan nagagat nga aggardain. Uray man. Ala adakan kan we break mo. Ngam iso ti kayat kau aparakan ka. Nagbabawi ak anang sungbat kan kuana. Tas saan ko gayam nga ay ayatan, tatang. Amok nga dan kayan ayat mo, Melba. Ngam kayat kalatang armen. Sapay lang ko mata, di ka gumura kanyak. Brando. Kasla nga rod kayat ko nga i-break ni Jerry. Kayat asawan day ta, asaan mo nga ay ayatan? Saan ko nga ay ayatan? Ay, ngam no apay ngamin na sinong batak idi. Katsak, adda ka dinamnamakan ka? Saan ka nagbabawi no sungbatan nak, Melba? Pag ko na amasanak nga agbabawi no sungbatan ka. Adayo anatataerak ngam ni Jerry. Ken adda na saya tapanggadak. Mangup opisina ak. Idinto ta ni Jerry. Kat agargar din lang. Sige. Panunutag pa'y anaimbag no sungbatan ka no saan. Sige, panunuta mo na imbag. Kat kas itinakon-akon, saan kan tong agbabawi no sungbatan nak? Ay na, kasinsin Melba. Saan mo apat-pat yan day dya, Brando? Playboy day jay. Kinapudno na, ex-boyfriend ko day jay. Anya? Kaano mo ta nagbalin a boyfriend mo ni Brando? Nabiit pa'y. Sinong bata kadagos idinagaram kanyak. Ngam in-break ko matlang nga dagos. Ngamin, naduktalak asaan la asyak ti kaayan ayat na. Kasta? Iso adi ka agbidot amang sungbat kan kuana, insan. Ngamin, agsusukot ti kaayan ayat na. Kasinsin. Mas kay kayat ko pa'y ni Jerry aparakan ka, ngam ni Brando. Naamiris ko asaan kagayam nga ay ayatan, Jerry. Iso nga, agbreaktan? Melba, Sinungbatan ka idi, gaputan na singpet ka. Ngam, saan ka mo't gayam nga ay ayatan? di na ka di masursuro nga ayatan. Saan? Iso nga agbreaktan. Sorry talaga, Jerry. Ngam inamiris ko ana imbag ti riknak. Kat talaga nga awan riknak kan ka. Sorry. Anya? Iso matlagayam anakita ka makiininom ni Jerry ija istor ni Nana Maring. Tagayam, in break mon. Oh, makitam? Aginom gayam day dya lalaki. Kunak man no nasingpat. Italaang anakitak nga aginom ni Jerry. Ay, kasla maasyanak kan kuana. Apay ama asyan ka kankwana? Gaputa in break mo.
idinto ta napudnukan ka. Saan kong ay ayatan? Ala sapay la kumata saan kantong agbabawi. Tano siyak ta arman na. Sigurado asong bata. Anya? Kayat mo asawan? Agayat ka ni Jerry? Saan mo't kit di? Anya ti amom. Amangan no agrosing to ti panaghayat ko ken kuana. Ala, makamo ka. Awan na sakit abakrang ko no armon na ka. Kat sung batam to. Ala mangantan Melba. Ramanam da ito'y natang alinutaw. Pechay, linaukak iti karne. Nagapon day taan natang. Inted ni Jerry Apay payla ang amangtad iti natang. In-break ko lang arudan. Agpapagayam tayo latakanaw. Uray in break moan. Ay, nagpus ko lakit din tirupa na aya. Ay na, Melba. Awan basol ni Jerry kan ka. Tapag sawam iti kasta. Nasingpat abaro day jay. Oray man. Alakit din, mangantan. Mangan kayo lata. Agluto ak iti sabali asidaak. Jack kayat day tanatang nga inted ni Cherry. Amangan no adain laok na dita apang paamo. Anya. Ay una yan ti kasta apanunot mo, Melba. No di mo kayat, saan laeng? Adi kakat agsaw iti made. Tadakas day ta. Kanayon ka kadi dito'y diskuan, Brando? Una. Ala, uminom ta. Sa anak nga uminom. Uminom ka lata. Uminom ka. Oray basit laeng. Oh, sige. Ag-enjoy ta pa'y laeng dito ya. Madamdamatan tong agawid. Itulod na ka di ijibalay ni? Una. Di ka nga rod agbartag Tapno maitulod na. Di ka danag. May tulod ka. Sige kit di. Uminom ta. Anya ti... Ni Brando ti kahabay ko dito'y kama. Wan. Malagip kon. Nabartag kami di rabi. Hoy! Brando! Agring kan! Brando! Oh. Melba, nakaring kagaya man. Nabartag tayo di rabi. Wan, iswa dito idagos ko tinagawidan ta. Brando, kasano da ito yan? Nas ka na takdaram ti dayaw ko. Anya? Takdaram ti dayaw ko. Kunam nga ay ayatin nak. Nga rod, ikalay sana. Ala, agawid kan. Tayo na ko nagtrabaho. Maladaw ako niti trabahok. Kaano nga umay kay Jibalay? Makitan to. Anya makitan to? Umayak tulat ta. Urayan ka No di ka mauray, umayak to dito'y dagos mo. Si kamat ti masabat ko, Melba. Anya ko mano siyak ti masabat mo. Di ka pasalsali iti dalan. Apaya kaslad na naramida ka basol kan ka. Kagura nakmatan. Wan, kagura ka. Gapo ta pasalsali ka iti dalan ko. Kumusta kayo ni tikayan ayat mo ita? Siyempre, naragsak kami. Nasayaat no kasta. Sapay ko mga ro, tagtultuloy tiragsak yu adwa. Wan, talaga ang naragsak kami. Kat sa anak ang nagbabawi anang sungbat kan kwa na. Sinarungkaran nak ni Jerry Ijabalay. Kasla kayat na ti agaram kanya. Oh, disong batam. Amom, nasingpot ni Jerry. Kat saan nga agbabawi ti balasang amang sungbat kan kuana. Oh, disong batam. Saan nga tanga agsakit tinakam mo? Nusong batak ni Jerry? Apay ko ma. Ay na, addan boyfriend ko anya. Okay. Sung batak nga rod ni Jerry.
Imayak man nandito'y dagos mo. Tadi kamot maurayin as sumarungkar iji balay. Sige, apay ko mapagkadkadan ka. Kat si kamis mo timay. Anya ti kayat asawan ti kasta nga imbaga? Di mo ka di pa'y lamaawatan? No apay adi ka sa rongkaran? Anya ti kayat mo asawan? Saan ka nga ay ayaten? Anya? Ngem no kayat mo latati umay dito'y dagos ko. Nawaya ka. Ngem laglagi pam, adi kan kayat. Kalpasan ti amin? Di na kun kayat? Dang nga kamot ita. Ala, rumar kan dito'y dagos ko. Angem no kayat mo latati maturog iti habay ko. Ayos lata. Ngem laglagi pam, adi kan kayat. Kasta itan ti sawom kanyak. Awanan ka itibain. Anay ka. Apay ngagtungpa ka ngay. Harakupan ka man langin. Ibatan na! Harakupan ka. Takas tamat ti kayat mo. San aya? Ibatan na ko na! Kagin papakipot ka pa'y lang. Awanan ka itibain, Brando! Nagbabawi ak anang sungbat kan ka! Anya da ito yan aramid ko. Awanan pa inday Jaya, Brando. Nay, balasang ko. Apay nga agsangsangit ka, dito igit ti kalsada. Iko. Agawid kan, balasang ko. Ano? May saka ka di abala? Sana kabala, nana. Diyak lang amin kabailan ti sakit tinakam ko. Iso nagtugawak latan dito igid. Ay. Amangan no anya ti dakas nga aramidam. Kaya't kunti mapukaw dito ilubong, nana. Kunakun ka, takas ta ti pampanunutem. Ala, umay ka. Sumurot ka kanyak, di tabalay ko. Basol mo at talaga. Gaputa nagtalak ka launay iti boyfriend mo. Agtatagsun akon, nana. Katanya ngay nga rod. Takdaramon kandi ka agaramid iti maikaniwas. Nana. Kinapudno na agpaadata iti kapadasan. Tinalik ko danak, tinakasikog kanyak. Ang awan na nyaman na. Pinadakkel ko ti anak ko. Aging ga ang nagbaligi iti biyag. Kat ita, adan ija abroad. Balsak na siya, Brando, nana. Liklikam ti agibales. Saan anasaya at daita? Aywanam kit day ti salon at mo. Tapno na salon at to, ti ipas ngay mo. Madlawan day tatyan mo, Melba. Nagbiiti pa naglabas ti aldaw, tatang. Manulaang na bolan ti orayan katagpas ngaya kon. Kahit anya nga raud, sikatin ang pili iti dayta. No kumata ni Jerry ti kinayat mo, di nasayaat ko ma. Tatang, Naplanon ti kalaysada Amanda kan Jerry. tatang. Naragsak ni Amanda. Gapaw tanasingpat abaraw ti pakikalaysaan na. Sinayang mo ni Jerry. Melba, umay kaawisan inton kalay sa amin ka ni Jerry. Itapay laang. Kablaawan kan kasinsin. Wen, nagasat ka. Gaputan ni Jerry ti pakikalay saam. Nasingpat ni Jerry. Awan makunakan kwa na. Uray may salaang agar dinner. Ngam nagagat. Numabalin, di na kayat ti agina na. Tapno laang maasikaso na dagiti mula na. Takayat na amakaapit iti ado. Para iti bangunan minto a pamilya.
Nagasat ka. Idinto ta siyak. Kastoy, agpas ngayak abalasang. Sana bali, kasinsin. Ada kami at tumulong kan ka. Iti kasapulam. Ada yung anagasgasat ka ngam iti siyak, Amanda. Kasinsin? Sayang. No saan ko kumanga in-break idi ni Jerry. Nalabit, siyak di kalay sana. Kasinsin? No pa'y kasta. Naragsakak para kan ka. Gaputan ni Jerry ti makatuluyam. Kablaawan ka iti umadanin akalay sayo ka ni Jerry. Nagkalaysada Jerry ken Amanda, Mr. Longley, ket naragsak ti binangon da a pamilya. Idinto ta siya, naliday ti adda a panagbiag ko. Tuy pagayam mo, Melba. Agyaman akpagayam Melba iti daytoy a pakasaritaam. Ala, adal ken ka daytoy a napasamak, Melba. Ket ipaay mo ti pamatig mo iti anak mo. Naliday ka man, gaputa nagtalag ka iti manangal lilaw nga amana, ngem iti likudan dayta, amok anaragsak kalatta, tanaadaan ka iti anak, amang ipaay iti liwliwaken ka. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Melba, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Longley. Inyornos kininsurat para iti radyo kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Computer recording technician Leonard Ributazo. Kan musical scoring Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay, naimbag nga oras kada kayo amin.